Ponohod Domakimista de Tadawapaino, Spirit Recovery for Jenny Lasimbang, Healing Prayer for Joshua J. Striven, Spirit Recovery for Michael Mojini, Spirit Recovery for Adriel Isaiah Aaron Sibius. Sumamayang tokonagi montok kahidasan di Datin Mary Malatin, montok nagi kahidasan di Josie Boswin, Spirit Recovery for Sila Anak Kaman. Isambayang datadabay no nagi, obiton tokonagi o isambayang datadabay no o kaduduvo di Monjelin di Simon alias Angelin, Robert Jemiji Kinsil, Bernadette Kiluk Dompok, Joanne E. Boswin, Pito Polo, Emmanuel Cristo Mojikon, Linda Cornelia Anthony, Emily Jombin Siap, Steve Steven Ginity, Mr. Eugene Lido Mojinol, Sylvester Jikwil, Silvarius Golingay, Henry alias Joseph Anthony Labangka, Doris Liu, Anthony alias Thomas Lonoy Labangka, Raymond alias Imoy Majantim, Jovita Boyo, Paul Mosino, Josu Labangka, Madam Clara Tan, Michael Bong Kim Kiat, Rufina Labangka, Hardy Henry Mansa, Frederick Danggatil, Mauritius Danggatil, Anastasia Junian, Jacob Choitun, Rosa Linuis Kahin, Benedict Bestan John Goninu, Datu Alfred Boswin, Crispin Lijua, Teresa Hong Jeong, Richard Lijua, Beta Juim Lojiman, Sylvester Edmund Alex Lijua, Lilian Lijua, Freddy Boyong, Gordon Freddy Boyong, Caroline S. Binting, Edwin alias Adam Ligujang, Sylvester Bongging, Lena Loyim Buntalun, Savyavi Koduduvo Itapui do Pemohyungan.
dengan ditama di tanah di Espiritu Terbitua. I gracia di Tuhan Yesus Kristus da toko, ami kaginabahan di kinengan, ami kepisahan di Espiritu Terbitua, mi ampai na Deus sabe-abe. Tapi ngabi kan mga kunda daw sa ngabi da toko, kapapataon na di da toko sundi na mamalamay di katapatan ta melati Terbitua. Mga kunzo, da di kiningan tabakas, le Deus ay tapinay ngabi, danak pamidaw sozo kozo, id pamusaban ngabi ko, amid bos ngabi ko, id nunoy naiman ko, amid nunoy aw ko nangasan na bibang. Mazanasa ko, tagazo kozo. Itinapogi na makinsian zo di Mary, iabitua pentihambus hahangay, sababidita sab sang tingabi, Deusu tapinay ngabi, dos mambayang montok dago, dari Tuhan kiningan datoko. Kikasianan na dada datoko, kiningan tabakas, mamahiyang na dos ngabi datoko, magabit datoko na komposisyon selajul. Tuhan kosianay no. Kristus kosianay no. Tuhan kosianay no. Kanu sumambayang. Oy kiningan tabakas kozo pempasis lajul. Panak no. Da tamay mo sa kinadada papasudong da hizabza da diaw da hizab. Ang manampuan na kalajaan no, tinapot na ginaba. Maza di Tuhan Jesus Kristus sa tanak no, mamama siya mamalintam yang padiyaw. Di kapisan ni Espiritu Tabitua, kinengan mantok sa hihinay ay sa kapuson. Pambasan, manta disuat di Santipol, di Tuhun Ngawi, Rome. Isabab, dunokwa ngawi i Kristus Jesus tu au kumnopo, nga do i undang-undang di Spiritu, do komposison, i Kristus Jesus nopo, nga nakapagabas Diyosu, damanta di undang-undang, do doso kapatason. Noiman di kinoingan nunu iaw nanu di undang-undang domimang. Sabab no, di kododowo do tokow da awpoin sunduvan. Tinoguvang di kinoingan o doso, masa da pinopoga di tanak daw sondi, ded iso tinan, miaga do tinan, do tombonopo o tinan, momimidoso, it tinotinano, do nukum di kinoingan, o mamimidoso, it tinotinano, do nukum di kinoingan, o doso. Niman di sido iti, mo'y do ino po pokyonon tongotuhid di undang-undang, nga asanta banda, iddo tokow. Iko lalahono po, nga okon ko, miaga di kododovo do tokow, awpoin sunduvan, nga miaga di onu ipanuan di sunduvan. Iaw poin sunduvan no po, nga oy masa no po, do it nunu iaw poin sunduvan, nga ipoin sunduvan no po, nga oy masan, do it konunu ngawi, ipoin sunduvan. Kapatason do mogontop sondi, do it nunu iaw poin sunduvan, komposison pibabasan no po, nga kanu no po, domikot, miampay pinusow, montok di poin sunduvan. Inono po, nga sabab do mamagontop sondi, dahil nunu iaw poin sunduvan, no po, nga dumadi do it kopyasangan, miampay di kinoingan. Gontop miaga dinono po, nga aw insan nakanu, aw insan domimang sujud, dahil undang-undang, di kinoingan.
Tuhun ngawi ioy masa nopo, dait konunu ngawi au poin sunduvan nopo, nga au insan do kapaponsiko doy dikinoingan. Koy masan ngawi Diyos nopo bo, nga okon ko, idi au poin sunduvan, nga idi poin sunduvan, tu espiritu dikinoingan nopo, nga nakapanodo, do hamin daw, id Diyosu. Id katapatan sa hagingaw na sanganu ko di Espiritu di Kristus, au ko may poin sanganu doy disido. Sundong ma, do itinan Diyos po, nga napatay dati, nga ino po, nga sabab do doso, nga nung id Diyosu i Kristus, nga sunduvan Diyosu po, nga kaposison, isondi, tunokotopot kono, nung Espiritu di sido, di minanungag di Jesus, manta di po impatay no po, nga po ingison, id Diyosu. Dadi, isido, minanungag di Jesus, manta di po impatay, o manakmay, do kaposison, do itinan ngawi Diyosu sondi, imiho apatay, masa di Espiritu daw, ipoingison, id Diyosu. Ibos di Tuhan. Miagano diho ituhun ngawi, imogium do vos nu, oy Tuhan. Miagano diho ituhun ngawi, imogium do vos nu, oy Tuhan. Di Tuhan no, di tana, kapanuan ngawi di pamagunan, savyawi tuhun di. Isidono ipinapawihiu di do iddat ngawi, pinogyot di sidoi do iddivay ngawi. Miagano diho ituhun ngawi, imogium do vos nu, oy Tuhan. Isay itumakatmay dinuhu takawas di Tuhan. Isay iming kakatmay do iti sonon tabito adaw. Ituhun miyampay pahat ngawi tabakas ginawotan iting, iaw humisap, do konunong ngawi ay so guno. Miagano diho ituhun ngawi, imogium do vos nu, oy Tuhan. Monoy mamay isido, dabalakat ngawi manta di Tuhan, tingadan manta di kinoingan, manampasi di sido. Miagano diho, o tuhun ngawi mogium di sido, mogium di vos di kinoingan di Jacob. Miagano diho ituhun ngawi, imogium do vos nu, oy Tuhan. Anangan so, do okon ko iddi kapatason do tuhun talat, ka di Tuhan. Nga iddi kaguhian di tuhun talat, manimban di lahan ngawi daw, do mamahantoy do kaposison. Tuhan miampai Yesus. Pembesan manta dia bal tabas itu bitua sinuat diluk. Vokon Tuhun nakadimpot pinapayha di Jesus kakamoy di Tuhun ngawi Galili pinahamu di Pilate o za miampai di za di kabukan ngawi dia. Editino da minabos isido da dia. Mamusaw konaku da Tuhun ngawi Galili diti inon dosa da miaga dinonapo nga momido sa ngawi agagazo po o doso ko tomono po o Tuhun ngawi Galili subay. O kon ka ingka ziho o payhozo diyazo. Aw,
nga sagi ngau tumongob ko sababi ko da patay may miaga diho da napatay. Toy ingawi opadam bahu. Inotungan di tinimundok na silaom o minamatay diho. Mamuso ko na ko da hobi po hasa diho ko isababi tuhun suvay ipangizon i Jerusalem. Kon ko ingkaz diho pupoy hozo diyo aw. Nga sagi ngaw tumungob ko sababi ko da patay may miaga diho da napatay. Sinusuy di sido itia bovihan. Songhun kibada kazufig na tanam id kabun anggur daw. O minikot isido magyum na tuva di nga aiso na iyum. Minabos isido da dituhun i mintamong di kabun anggur. Intong da iti. Tahun na ditaon da miniguguhizo magyum na tuva da diditi kazufig am aiso na iyum. Tagadon iti. Nokwo tu mamaguna diti dihotana. Tuan kadi tuhun do suminimba. Pohogoson iti do sontaun po. O manuanzo do timpu do mugad id pahihiput diti. Do mangukad id pahihiput diti. O mamahub diti. Mamiwa dati iti do taon tiso. Nung aw nga kabasa kono di do managad diti. Iabal tabasi di Tuhan. Tapi dah kami sebagai da Tuhun Kristian, hisap na padakinengan mentok na toko, nga menampasi da keposisyon da toko, da i kamoy da poin sunduban, miaga na bos di Sancti Paul, na Tuhun ngawi di Rome, i pembahasan ko sa di bahanan diti. Keposisyon di poin sunduban. Nga, sunungi madengka sebagai Tuhun Kristian, na ponsuto ko, nakatay mo tako da tinan di Tuhan Jesus. Kibanig da timpo da namo da ato tako da panginaman. Kibanig tuhon da bokon da ponsu, paing Christian, paing Katolik, tapi awi insan da managawang di Tuhan, awi insan na may sambayang, awi insan na makinungo da bos, tapi Tuhan di Tuhan. Jadi, ingkuwa di, tiap bos sabitua di Tuhan naman ng paditinga, kaya sasamad ko sa mantok na toko, amako na po kayo, nga mangunsub na toko, na mintong, na itiag Tuhan kinangan na toko na po, nga ituhan, itamay mo na manak na timpo. Tamay mo sila na manak na timpo. Ay na pagi, na pinatak ni Tuhan Jesus, tiap bawihan na abal tabasi di banan diti. Minanak sila, da isa bawihan di kabasa da maninsok na ginawa na toko. At sunungi ma da mamidosan toko, sunungi ma na tamay matako da ato na panginaman no. So nga, tamay may Tuhan na manak na timpo montok na toko. Ina pagi, montok na toko diti, kalati, i-auhi na di Tuhan, sunungi ma na kibanig na timpo da awsang ko auhi, tapi kumazon da kalati toko da hizab na kinengan na komposisyon na toko, unsuban toko da bos tabitwa di Tuhan na bayan na diti, da managubang ngawi, itiya tabi na ngawi na toko di nakalabong. Ina kumazon na nungay, evangelization, re-evangelization ka, re-evangelization, kumazon, suwan tako da Tuhan, da mamadimpat dia, da mangahap dia da gumuhi, da panambasangan. Iti na tangungal na tako sebagai na Tuhun ngawi, na Katolik, di paimpasih da kapasitan di pansunduban. Jadi tapi na ngawi manang tako, da bos tabitwa di Tuhan na bayan na diti, kano kinamay da tako, da tatapat kozo, da manuhok da pangatulan di Tuhan niti, may da ituhon subay di mintang da toko,
Mabos di zeho, megaditino, itun ngawi, magium the boss di Tuhan. Jadi kalau mikat di Tuhan naman, tim yang pada kepenang ketuhanan, yang pada kepasan dengan di Tuhan. Azok na Tuhan kinengan, sa binangon. Tuban sa nakbos yan, no nakotemo sa kayo dilaw titakan sa diyaw. Tuba di tanah, mukalajan hangun ngamin di tinaw tuhun, dumadi may timantok na kayo dilaw tinak pasizon. Azo ko na Tuhan kinengan na sa binangon. Tumazarak bos yan, no nakotemo sa kadihing anggur takan sa diyaw. Tubalik bas anggur kalajan hangun ngamin na tinaw tuhun, dumadi may tini tinuman na kasunumanan sa. Ibang sambayang tupidang ngabi, dako bukan kumdiyo sa ngabi, o tayo mandada di kiningan, itamata bakas. Panak na dagay Tuhan sumambayang sakoy, daw kapantangan tutupot mentok tak ngabi no. Damaza di kaiman kapamahidang na grasya no, bakasan sa Canada, di katapatan tanga hamlati no kazo tumpuanan sa. Maza di Kristus Tuhan sa. Amen. I Tuhan miyampay Diyoso. Painsabata ginamang kami Diyoso. Kana manak na kumanang katodan kami na di Tuhan kinengan na tokaw. Tatapad na katuno na matuhi diti, kalajyan sa kapamasisan sa, tamay mo, amin na banopo, na manak niyaw na kumanang katuhadan nga bi Tuhan, tamatabi tuwa, kinengan tamakasko sa masa kapuson, maza ni Kristus Tuhan sa. Tu maza di kinahodian daw, minagabit si Dodo kay magban, dahil kauzuvo na tuhun nato. Maza di kinondosan daw, pinuhas di si Dodo sa ngabi dagay, maza di kinatunganagan,
daw mantad di paimpatay, naibang di sidoy lahan kumaday kaposisyon ay sa kapuson. Maza, daw kinasabatan daw da diyaw ay ama, naibang di sido itatanggap ngabi da surga. Aming kada mi ang padi kapikaw bangan di tasab ngabi am sangting ngabi, umazo ko da huzo kapaza na kazan no, tumiyampay asa kapuson, mangazo sikoy. At ito patabitwa kay Tuhan, itabod na sa kabitwahan, itinapogi do di zona da bitwa, ititak ngabi sumambayang skoy, maza na puson at di Espiritu no, da ditingabi mega mahumaw matu, mo'y dadari da itingabi numuntok na gay, ditinan, omza, di Tuhan Jesus Kristus za. Ontok ditimpudan ni man patabusoy sida, nasaga ko sa sinuang nagkondasan daw, minanganoy sida daloti, o minanaknak po ng katawanan ngabi, minangakib di, o pinapatak ni na makikiiya ngabi daw mos. Ono iti, sabi ko, o pangakan na iti, to itinitinan ko, ipatakan may montok Diyoso. Ilahan mega diyontok na po ngayon makan min sa sadop. Nano di sida saban. O minsan po da minanaknak po ng katawanan ngabi. Pinatak di sida ida makikiiya ngabi daw. Mos. Ano iti? Sabi ko. Panginom naman tanditi. Tuwiti na saban ni Zako. Iza di batas ka bago masok ka puson. Ipatunguan may mantok Diyos mantok tagumo. Mantok ni kapahiyangan na daw sa ngabi. May na iti dadikan daman dago. Ikatapatan taham lati na katumbazan. Itinupog itamasas kay malamay di kandaman, di kinapatan sa nam kinatungagan daw. Patakan sa diyaw Tuhan, ilo tinak posisyon, isasaban nak pumasisan, managnak pa ng katawanan ngabi, nanigitan sa kayo diyaw na kapanan na dumbangan no, ang manumpuan na diyaw. O dukaw sa kadas mambayang, damagi na di tinanam sa ni Kristus, o timong sa kinadadad iso, maza ni Espiritu tabitua. Ano may Tuhan Ecclesia anong pagtongkop? Patutongkop di pamagunan. O mabitan ng sida na kapanuan na tawad sa kanay. Sungabihan may pa ni Francis Pop Dagay, John Bishop Dagay, sabi di Fada Ngabi. Ano mo nagita pinangabi Dagay, inong ko na pindikan sa nandi katungagan, sabi amin napatayad ko siya nanu. Tay mo no ziho, na nabaw na vos no. Kasi na nagsasabi abis mambayang sikoy, dabayang pa di hahangay tamito Mary tinanikiningan, Sancto Joseph Salvador Sido, mayang pa di apostol ng bitwa, sabi sangti, ina ko papawons ka o di po umpus di umulan ngabi, kano sa kanada nagbosyan, na dumadi na sa pitumungkos ngabi na komposisyon sa slajul, ang mga zumambantog diyaw, maza ni tanak ni Jesus Christus. Baza disido, miyampay lisido, amid disido. O ikiningan tama tabakas, idikapisan ni Espiritu tabitwa, sabi kabantugan ng pantangan nga diyaw no, montok sa hihinay ay sa kapuson. Amen. Dadi panu di mamasyam na ugma sa nakpangyaan painkiningan, katamaz ka naman, boss. Tamaza na di surga, abitwa na ang ano,
mikot ku pemerintahan nu. Izab nu oiman na di tanah, miaga da ingkanay da di surga. Takadagay na tadaw diti, Allah tiza tusa sangadaw. Ampahyong oskoy na hasang ngawi dagay. Miaga dagay na popohyong di santab umuhasa mabandagay. Kadaz ko vito do ikambaztan nga pagabasos ko no mantad talat. Pagabasos ko Tuhan sumambayang sikoy na mantad patitikin talat. Katawad na manak na pibabasan ni tanaw nga binagay. Damaza di sa kanano ko siyanan no. Panggabas ka na nato may manamantad doso. Ang pantampasi mantad sa pabikusan ginabo. Damasas kay pangandad di kahansanan na bituhan nam di kay katan di mamasas sa Jesus Kristus. Ay Tuhan Jesus Kristus si minabos di apostol nga bino. Pibabasan timponon ku Diyosu, pibabasan ku takon ku Diyosu. Kadaintong, na doso nga binagay, nga ada di katumbazan di eklesyano. Ang katawad no, na manak na sido, na pibabasan ng pisan, ikatununan may ang pahizab no, imamama siya mamalinta mantok sa hihinay ay sa kapuson. Ipibabasan ni Tuhan may ang pahidyoso tumay mo? Kano magitatak di tanda daw pibabasan. Intangay, idomba ni kinaingan. Intangay sido. Imang indo sa ngabi di pamagunan. Abituan niya santam oho, udah dimakan benso sedap di domba.
Kanong sumambayang. Panak na Tuhan sumambayang sukoy. Da kanong kaunalan man tadi kampazan. Id kanunungabi daun surga. Asa kadai zikanada da nunu itakon no. Id umulan babay no. Ang patonda mentok ditak ngabi islajul. Maza di Kristus Tuhan za. Amen. I Tuhan, biyampay Diyos. Ikiningan tabakas, mamalakat na Diyos. Itama, amitanak, ami Espiritu tabitua. Ugad no, ang pabala no, yabal tabasin ni Tuhan. Katabadan day kinainan. Mata misari